Khalifa har roligt. Brorsa. Säg det till mig brorsa, det är inte kul. Öppna dörren åt mig. أنا أبي ما بيعاوي أنا والله أنا أبي أطلع يعاوي It's been picked up by Ryan Giggs. York has made a diagonal run to support the centre as well. But this is still Ryan Giggs who's passed Dixon. وصعوا لي 10 مرات حق تسعون. و10 ما كان صعب حق تسعون. كان داون الكبدة مرة ب10 شيء وحق التك 10 كان فرق معلك يسكلك وقتك 10 كسر كان ميناي كيف الشغل يا وحاس مرة ب10 كان كذا ويلكاس كان 10 يمك كان أصلا 10 كيس قلته معلك كان ميسو هذه اللي صدون نزل مرة تك حق سعون كان داون الكبدة نكتك And it's scored a sensational goal! What a moment for Ryan Giggs! Diagonal run to support in the centre. ساعد وين ما تكتوس ما ساعد جفتها وحلقي يسكول كل هذا هذيك رواس كجفتها وركتوس غلي فديك وحول حلقي يسكول كل جاري كتوس وما حساعد جفت أرد استيار يسكول كأي Careless pass. It's been picked up by Ryan Giggs. York has made a diagonal run to support in the centre as well. But this is still Ryan Giggs who's past Keogh, past Dixon, and has scored a sensational goal! What a moment for Ryan Giggs! Vieira. Careless pass. It's been picked up by Ryan Giggs. York has made a diagonal run to support in the centre as well. But this is still Ryan Giggs who's past Keogh, past Dixon, and has scored a sensational goal! ها هذا كلام راه ممكن كاسون ورينا ممكن يا عيال ربشوا واي ابو بوكاني ابو يخر ابو يسمي هذا كلام فعل وعي هذا كسينا هنا عسو كذا يا هاي ما فعلت هذه من صار عسو جفتها كتوس خلي هذيك يسكول كي الهادي وحلقي يسكول كأرد اللي بيسيس دياري بس كده ورتا راسه ورستاق هذيك محل جفتها والواسيس حنا سامحتها التاني سكول مرة بس كل مرة
وما يستاق أبو واحد اللي يسكول كان بيستاق وحنا سيقد قدوم يستاق أبو اسكول كان لعبة تذكر ما نكش تقول شيء ولا هذا بسوا ديار المياه سكول كان هذا ساعات وين ما تورد ديار سكري سكول كان بس ساعات ولواي ساعد ولا ما ساعد وين ما أنا هذا ديار شقة ديار هذا هذه كان ولتي فيها في سنة ساعة قرض إنه يستاهل صار ديار بابو سكول كان Bara, kom. Jag kommer. Bra. Här är ditt hembrev. Och så kommer du ihåg att du ska lägga det i väskan och ge det till din pappa. Ska jag göra det? Det är bra. Glöm inte det. Ja. Hej då. Hej då. Elif. Ja. Bra. Här är ditt hembrev. Okej. Se nu till så att du lägger det i väskan och att du ger det till din pappa. Okej. Bra. Hej då. Hej. Det? Bra. Här ska du ha ditt hembrev. Och du vet, du brukar stoppa det i väskan och ge det till pappa. Bra, så kanske han läser det. Bra. Ska jag hjälpa dig? Bra. Hej då. أبا يورن في عندها عيال في عنا فوز حتى ما أنت يا بالعشرة هذا أنا خلصت بالعشرة هذا ما أنت خلص 10 كان وجد 10 كان كشقي وأبوه كان قاضي سوى ناس 10 كانوا بالشقي يا مرة بين عيال اللي سكدي لا ما في عنا مرة واحدة على خلصتها مرة عيالها لديلا مرة فيلنا على خلصتها لكن مرة كثير فيلم فيرس يو عيال الوجرة مو أحسن بالعشر كان ما أنت كسر شقي سوى ناس وأقري وأسامي ساك شقي وأنا كوسا وأنا سيود يا بابا. Okej. سيود. Du får inte! Jag vill inte ha godis! Får inte ta min godis! Pappa har gett mig den.
gå ut och stäng på dina läxor istället. Jag vill inte. Pappa ger mig pengar för jag inte tänker på läxor. Men du och pappa tänker samma sak. Ni tänker inte på läxor. Du vet ingenting, du bara läser. Du tänker inte att du kan leka lite. Du läser, du kan bli knäpp. Jag vill inte leka som du. walaalkay farax adaakaas waxaa ku jeclan ma wax akhrisatid ciyaar wax maku darayse ayaala halka u bad aaba ku suseega maxaad qeelinaysiin yaa qeelinaya meesha saxda idin jeed yalla hala saxab عشر قصدي وهي عشر بابا خليفة عشر كورة ما يصير علينا. بابا. أيه. بابا حدا عيولي ما بقى بالله من 10 كيلو. 10 كيلو وش قيمة بابا معاكوا هلي؟ أنا حنفهم من يوحنا مري وأنا قاعد. بابا هاد 10 كيلو برتقال اسكت تجابيه وناس وحدا فاهمين أنا كأنا دعسين أي شيء. لكن مرة بيه. Torpsskolan, också den i Täby, privatiserades redan 2001. Och ekonomiskt var det samma princip som Tibblesmöten här, valforskningskansliet. Rektorn för Cykelskolan privatiserades. Och cirka 120 kommunala enheter. Kali baba. Elected female president has vowed to turn Liberia around. borsa دي. حكيت على. أرسل قد borsa. وقتها أو حجيب وقتها وقت ماشي أكون جرتها. ماشي اسكول كتلا أنت بجوزتها. وكل يوم ما قاعدة تنمية. ما مقابل. أي وراقاتي ووالد كل مجران ويا وارمها وحاجة وشيء قاعد يحسون كقاعدة تانية. ما مجران. وحورقات القوم سوريو. ما نقول بقى. طيب هاي بابا وأنا المعلمين كذا سؤال ورقات حتى يقول سوري أنا المعلمين كذا اللي حديرها واحد بعتمرها. لكن ما حاجة أنا بيتي كتاب. ما اللي بعتمرها هو كويدي مركب معلمين أنا اللي حديرها. ما بعد مسكنا سنة بس وحاد وحبات برنيسة وحبات قراءة سنيسة. ما يعني أني أين واحد بربرت مربي فصاحب كيف فرحة وتقال. أسأل صعيان سامية. أسأل صعيان. بس وين هيك. Ja, fiskar träffa sika. حاجة سؤال كده Okej, här då. Ska träffa sika. Alltså min pappa är arg för att han ska gå till läraren och fråga om jag fick läxor och hembrev allting. Varför? Din pappa är alltid sådär. Min pappa säger att jag får godis av min pappa. Och sen, han frågar inte om jag har läxor eller så. Jag vet inte. Men min pappa frågar alltid mig. Inte min. Han ger mig godis av min pappa. Vad ska vi göra nu? Vi ska gå hem till och spela PlayStation. Ja. Okej. Du glömde bort läxor eller? Okej, ska jag göra det.
välkommen. Tack, hej. Stig in. Karina, jag undrar hur mitt barn förstår sig på sina lektioner. Ja, han uppför sig väl ganska bra, men han är väldigt okoncentrerad och verkar väldigt ointresserad av att gå i skolan. Men hur är han i sin erfarande? Du menar när han kommer till skolan? Ja. Så kommer han väldigt ofta för sent. Och väldigt ofta så har han glömt sina läxor och gymnastikkläder och sånt där. Jag hörde att ni hade föräldramöte förra veckan. Hur gick det? Jo, det gick ganska bra. Det är ju alltid så att det är några föräldrar som inte kommer. Och det är svårt att få kontakt med dem. Men de andra som kommer, de verkar väldigt intresserade. Men hur informerar ni att föräldrarna kommer till möte? Och vi skickar alltid hem inbjudan med barnen när föräldramötet ska vara. Men sen har vi också skrivit på hembrevet, de där breven som barnen får med sig hem. Det gör vi alltid i god tid så att de ska veta när det är. Men jag fick aldrig några papper. Det beror kanske på att Kalif inte tar hem dem. Men jag skickar också hem hembrev på internet via mail. Ja, det är bra. Har du någon mailadress? Ja, jag har. Men skriv den här så kan jag skicka den direkt till dig. Ja. Vad bra. Tack. Då får du hembrevet på söndag kväll. Ja. Så vet du vad som händer i skolan. Tack så mycket. Tack ska du ha. هذا ريور أنا مش مسجل وراك تاسكو كولكشن إيزي. حتى ورقة تاسكو كولكشن إيزي. يا كوسو ديبي ومحي كوسو ديبي كل يوم قال لنا لك أبي إنه في رمارة. ما في الرمي يا أبها ما يمثل ناي. ويا أورد أقول قاعدة ورقة أنا كوسو ديبي. أوكي. هاي هذا اللي ورا نعوض الحمد لله. الحمد لله سلام بعد. خير الحمد لله. والله هو نكتة وحنا لا ندرس أبوك فرق بدن سكولة أبوك داسنا وحكم مننا وناجنا إسفرنا ما كنا سكواري وحكنا نصعنا إني عروري السكول إنه ركتان عرورتنا كلمة يقول بقولها أنت سيدا عشرة ولا كلمة شقة يقولي ولا كلمة يوم ورقة يسكولك كتكينا ولا بورسوين كودا لك بعرو oo markaas laga jawaabo haddii ay yihiin warqadihii kuwa iskuulkii la tago u baahan ama ay yihiin kuwo la saxiixaayo mila socota horta adiga marka carruurtii haddii ay kaalmadaasi naga waayaan oo aan la helin wada shaqayn ka dhexayso macallinka ardayga iyo waalidka waxay iila muuqataa carruurteena mustaqbalkeedu inuu meel mugdiyo ku socdo ka warraman arrintaasi kula tahay walaalo والله هو أرن أجاد ونكسر aad baan kaaga mahadcelinayaa talada aad igu soo kordhisay waxayna ahayd talo iga maqan waana muhiim inaan carruurta maadaama carruurteena yihiin inaan ka kaalmeeno casharada iyo warqadaha macallimiinta usoo dirayaan usoo dhiibayaan inaan aqrino oo aan fiirino wax ku qoran adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa waalidiinta kale oo asxaabteeda ah iyagana waxaan u sheegayaa inay sidoo kale ay sameeyaan إلهينا قهرة بسيطة. وما سمع ولا تلقى. Du får börja. Okej, tack. Titta på meterlinjalen vid tavlan. Hur många centimeter är den? 100 centimeter. B. Hur många decimeter är den? 10 decimeter. Bra. Vad betyder orden A centi, 100, B deci, 10, C milli, tusen? Bra. Per är 1,70 lång. Hur många centimeter är det? Han är 170 centimeter. Bra.
Hej. 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 Och hej. Hej Karina, vi är här för att tacka er allt stöd och hjälp vi har fått från dig. Nu är det allting bra och på rätt väg. Och jag tackar så hemskt mycket för att ni har hjälpt mig i mitt arbete. För det här har varit ett stort problem. Men nu tror jag att allting kommer att fungera. Så tack så väldigt mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Och välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.